Бышкы бу дойдуднан үрдүктер аксаннаргар кирер. Онтон аан дойдуну анааран көрөрөй бола кайдага бити, онуту биһиги салгы келер сюжеттен билиэхпит. Телебашня ден өйдөбүл аан дойдуга телевидение айыллытыттан сағаламмыта. Ол сағаттан билинге дери бу арма ухун башнялар сир жонун бартын телевидениеннен эре болбакка, арадияннан, интернетынан тихиктерин быспакка күннеде качыя тураллар. Қаз бидди сударыстыба мегаполис куоталаспыт курдук бейтин телебашнятын кемнягар да ухун, уана төһө кылларынан улахан кынын багарар. Ол курдук аан дойду үрдүнен билинге туругунан 5 самай ухун телебашняны гытта, билсек кайын. Бехис местini Кытай Народной Республикатын самай улахан Шанхай коратын тебер сүрегар турбут Восточная жемчужина ден олус кирааттаах телебашнялар. Кене угуна 267 сылай 9 метр бит. Кытайдар бу башняны бары сууга 4 сылай хигер үннерин тахабыттар. Башня хигер эрге сылжар ресторан, арас магазиндар, үйхеттен көрөр түхүлге, онтон да атын эбиектер баллар. Восточная жемчужинаны сеттуонтан тақса метриннен беһиги дойдубут кийин кората Москва кабыллар ортотугар халлаңы үйнен тақсыбыт Астан кинобашнята куохарар. Кені Россия, оны Европа самай ухун башнятынан болар. Сиртен халлаңы дери ухуна 504 сылай 1 метрага тәңнехер. Баронса метәли Канада Торонто коратын кийин телебашняталар. 1976 сыллаққа арылыбыт Америка үрдүнен самай үрдүк башня уғына 500 сылай 3 метрага тәңнеспит. Иккис местеға оробуна 600 метре үрдүкте Кытай Гуанчжоу коратын Кантон Тауэр башнята ылар. Бу олус кырыгыбай көрүңнәк кихини сөктүрөр быһылаак тахалаак конструкция бейтин кемигер тәңнәктерин билбетеға. Онтон 2012 сыллааққа кенини Япония Токио коратыгар тутуллубут Токио Sky 3 башнята сиппите. 634 метре уғыннаақ телебашня билинге тургунан аан дойду үрдүнен самай улахан үрдүк уғын болар. Күнді көрөчілер, бүгін беги 5 самай уғын телебашняны көрдүбіт. Онтон эхиге қанлык башня асыл жақытын бағарағат. Болғымтоғы теген мақтал. Аскалын Семенов, Жокускай. Жети курдук уһун доһун хабышкалары биһиги